Siyayitha inkosi yasebuhleni babaNazarete. Imoya yethu isaphakeme, imoya yethu isephezulu. Sisagcwele uthando nenjabulo. Lokuthi sisuka emzini kaNkulunkulu wethu unyazi wezulu eJudiya. Ngizocela ukuthi ke njengoba manje ku past 6 isikhathi. Njengamanje ngizodedela insizwa uNkulunkulu abezimemile emzini waseJudiya. Zizoba mfusha nje, angizubiza amagama abantu. Zizoba mfusha nje kodwa zishelana isikhathi. Kube sekuthi wafast 7 Nkosi usisebenze. Besibaningi ngiyaxolisa abaNazaretha ukusikhaza nje ihlabelelo nokusiphuthuma nje kangaka kuyaphindwa amavesi kodwa besibaningi kakhulu beseJudiya so akufanele ngimoshe isikhathi ayibonga inkosi abaNazaretha ukuthi ubaba ngelinye ilanga ngizokhuluma nje ngakho lokho okusho umvuli kwenkonzo uthi ubaba ngelinye ilanga besixoxela ekhaya bayekade buya entabeni yomhlangano enhlangakazi sasebancane nje kakhulu sethi nina nisebancane kodwa ke ngenizwe lento ngelinye ilanga
uthi kuwe kwaphuma iphepha nina ngoba anithandi ukufunda manje bese niyafunda bayihlezi wabethi fundani izinto esifundisa amaphepha sisebancane singayithandi ukufunda izinto lezana uthi yazi ngiyakhumbula phepha enganinika lona ngathi fundani ngaloya muntu loya wayibhaliwe kwakufundweni asikaze sifunde nokuyifunda le nto uthi uba besenhlangakazi ngelinye ilanga uthi babe angisani ngoba sebezonyuka laphana okuyisikhathi senkosi inyanga yezulu uyaye wagcineka amaphepha esinika izinto enjengalezo kwasaka nje kuseyinkosi inyanga yezulu ehlalweni uthi babehleli laphana sebelinde ukuthi kukhuphuke phezulu entabeni inkosi ngaleso sikhathi yayiseyidumuzela iseyifika nje ngebhanoyi usufikile umhlangano bese yaqhamuka ngebhanoyi ifike ithi cababala lapha emhlanganweni ebese uyanyuka wonke umhlangano uthi babehleli belindile kunjalo uthi usiyamemeza umfundisi uMtini kodwa umfundisi wakuthiwa umfundisi uMtini wakwaMashu usewashona emhlabeni uthi ememeza ubaba uthi wemkhize gijima uzoyibona le ndoda ekade sasifunda ngayo ephepheni nesikade sixoxa ngayo siza la uthi eze nobaba eze uthi bayifika indoda ingungiwe laphana ikhuluma izinto eziningi mabelalela le ndoda babefunda ngayo iyasho ukuthi mina iwumufi yayikade yafa ngoba iphila nje laphana isivuke ekufeni ayibongozi le ndoda mayikhuluma iyasho ithi mina amaNazaretha ngahamba emhlabeni uthi ngasho unkosikazi wami ngase ngisala nezingane kwase kuba yimina nje ubaba wekhaya nezingane saphila uthi kwase esikhathini futhi ngase uNkulunkulu engithathe emhlabeni uthi ehambeni kwami nansi into engenzeka ngoba sengibuyile nje sengiphila uthi ngahamba emhlabeni uthi wawubuhlungu umzimba ngangigile nasendlini ngihlangihambe emhlabeni uthi ngangigile endlini izingane ezilele endlini engaphandle nayelele laphana kwakho indoda uthi wayibona efa uthi wafa uthi wagoqana uzwa ubuhlungu umzimba wayesehamba emhlabeni uthi ngaleso sikhathi uthi wayesawubona umzimba wakhe wayesemingakho yethiwa sihlonipheni isidumbu ngoba sihamba nomuntu ophilayo uthi naye kuyiqiniso indaba enjalo uthi ngase ngima la eduze kwesidumbu sami ngase ngilinda uthi ingane lokho iyibuza ukuthi ingane zami izovusa ubani itshela ukuthi baba useshonile lapha endlini uthi kodwa khuluma ngoba ungihluphayo ngoba ukhiwe nje nomnyango endlini ubani usengitshelela ingane ukuthi ngapha sekwenzeka isakhe esinjena izothinta ubani ukuthi ubaba ngoba elale egula nje akasekho emhlabeni uthi wayesacabanga kanjalo kwaseqhamuka laphana indoda uthi wabona kunokukhanya okukhulu okwaqhamuka kwirufu yakhe uthi yavuleka irufu uthi wase ebona indoda eyayigqoke nje umNazaretha uthi bayokuthaza umNazaretha omfishane futhi lo esikubiza ngebhinki uthi yayiseqhamuka le ndoda yayisimphosela inantsuka yayisimposa ngenantsuka uthi le nantsuka ekuzeni kwayo yeza yathi masifika kuyena yayisiphuma imino kwazi ukuthi imino nje o5 yayisimcaphuna inyuka nayo uthi bahamba nale ndoda uthi ayingakhulumi uthi kwakuyindoda nje ende eyifaka isibhinki behambe nayo emoyeni uthi wahamba ebona indawo angazazi ebona nezindawo ezinhle uthi bahamba uthi baze beqhamukela omunye umuzi omkhulu omuhle kakhulu uthi mase beqhamuka lapho base kuphuma enye indoda eyikhazimula inhle kakhulu futhi uthi yaba approach beza base behlangana nale ndoda le uthi le indoda ke yona egqoka umNazaretha omude ngalokuchaza uthi yabona lo mNazaretha uyagqoka emayikwezidweni ongaveli ngisho idavathi uthi ayaqhamuka base bekhuluma naye wayesethi hawu umsabi manje lo muntu umchaze le ndoda isibongo sayo kwakuyaba amabaso bangaphosisi uthi umsabi lo muntu uthi hayi ngibona ukuthi asemthathe manje sekuyisikhathi kufanele simthathe uthi hayi yize siphethe imndeni yabamabaso kulo muzi wakamabaso sisanda kuthatha umama wakhona manje wena ungamthathi lo muntu umbuyisele emuva uthi wathi hayi sekuyisikhathi sekumele athathwe uthi cha yimi engiphethe imndeni yabamabaso lo muntu umbuyisele emuva izingane zakhe isencane izingane zakhe izokhula kanjani uthi nale ndoda lena kwamabaso uyayisibona uthi hayi ngeke le ndoda lena ngathi izolwa nami mina ngifuna ukuhamba manje ngeke ngisakwazi ukubuyela kulesiya sidumbu ngeke ngisakwazi ukubuyela kulamhlaba uthi ngoba wayesebona ukuthi hayi ngathi kumnandi kakhulu ngula eyakhona uthi wayezwa lenhliziyo yayivuma lo mzimba wavuma yonke into okumnandi wayesebona ukuphelela uthi hayi inqaba le ndoda uthi hayi ongcono asibuze yena uthi wathi into engiyishoyo mina izingane lezi zizokhula kanjani ngoba yisencane wathi hayi lo omlandile uthi angithi nje nezingane zezinyoka ziyayizalishiwe kanjalo ziyikhule ziyibonele uthi nezingane zamaphuphu mayisefunda umndiza iyayibonela awukho kulokhu ihlala masekwazi ukuyicoshela ukudla seyigule ngokwanele nalezi seyizokwazi ukuyibonela
uthi wathi nangu umuntu okhuluma ulimi oluthandwa yimina ngoba naye wengasafuni ukubuyela lapha. Uthi imhluphe lento uthi sethiwa ke hayi asizweni kuyena. Azweni kuyena kodwa enqondo ukuya khona isithi le ndoda akufuneke lo muntu simthathe. Lezi ingane ayishiye emhlabeni ayifani nezinyonga, ayifani namaphuphu ezinyoni. Zona zingabantu. Uma ikhula kumele ikhule zazi umthetho. Uma ikhula lezi ingane zifuna kube khona umuntu omdala ozoma phambi kwazo ayitshele umthetho wasekhaya, ayifundise nomthetho wesonto. Lokho sefike washo unyazi lezulu. Lathi abantu abangashawa, abantu angaqhamuki sekwenzeka izinto ezinkulu kodwa asifundisane umthetho ayibonkosi. Uthi walezi ingane zabantu lo muntu mbuyisele emumva ngoba ngifuna eyofundisa umthetho. Manje maNazaretha uma sicancatha ngomthetho sifundiswa ngomthetho asivuma ayibonkosi. Ilokho esasikuzele, ilokho abazali bethu abakuhlalelwe khona, ilokho obhuti omenziwa nomuntu sabakubekele khona la evasithi ngoba abadala nathi kufuneke basiluleke singabi nabo mabesilungisa ayibonkosi. maNazaretha siphuma emzini oyingcwele, umuzi oyingcwele unemthetho yakhona. Umuzi oyingcwele lo muzi mkhulu kakhulu weMaNazaretha umuzi imbala imizi enensimbi kodwa umuzi waseJudiya unensimbi. Angisho ukuthi eminye encane kodwa nomuzi waseJudiya mkhulu kakhulu ngoba uphethe amagugu nezinto ekuthiwa ingqalabutho zobuNazaretha. Manje abaNazaretha kweminye wemizi emele masihamba khona sikhumbule umthetho ukuthi konje uyavuma yini ukuthi ngisemhlanganweni ngisemzini omkhulu kanjena ngikwenze lokhu ngiyiphathe kanjeya. Labana abaNazaretha ngengeneke emthethweni yakhona kodwa engizokukhumbuzisa nokusanda nawe kushiya umvangeli. Lo muzi ngoba unensimbi abaNazaretha uma ikhala insimbi ithi kenqe satshela sisebancane. Ngiyakhumbula kusazi okumkhokhela ubani lo owayejwayele ukusikhokhela lapha masisensembini. Wayethi uma kulokhuzwana umakhala lensimbi anihlonipha ngoba isilandelo sebandla kuyabhuqwa eMaNazaretha umakhala le nsimbi la ibonkosi. Uthi umfundisi uNtombela le nsimbi indlela ebaleke ngayo umthandazo owenzayo ngokhala le nsimbi uthandaza ngenhliziyo. Uthi umthandazo usuwenzile ukhala le nsimbi leyana u7 days umkhulu kakhulu ungaphendulekanga ibonkosi. Ngufakazi ke walokho. Angikhulumi ngento eyiphupho ngento noma engizwa ngabantu ufakaza lokho umakhala lansimbi mase uyayihlonipha ngendlela ofanele uhloniphe ngayo uNkulunkulu uyaphendula ayibonkosi. Sebenza mabesichazela abadala bathi uyabona umakhala lansimbi uthi ngoba kukhona amaphoyisa agadayo emzini yaNkulunkulu. Uthi khathi ikhala lansimbi leyana ingalesikhathi khona lawo maphoyisa kade engene khona ekseni ngoba ikhala ekseni ikhala entambama. Uthi ngalesikhathi kushintshana khona kahle amashift. Manje uma wena uzothandaza amaphoyisa suke kade emaningi egada umuzi mase kushifta amashift asebuyele ezulwini sekuzongena amanye lawa anyukayo mawuthandaza wenza umthandazo wakho enhliziyo ayakwazi ukubuyela nomthandazo wakho ebese uyashesha uyafika kuNkulunkulu ayibonkosi. Manje maNazaretha sibuye eJudiya siyizwile nendaba simzwile noShembe simbonile weMaNazaretha umuntu uShembe wethu ayibonkosi. Asingasuswa yilutho onyazini, asingasuswa yilutho futhi unyazi uNkulunkulu amen. Unyazi uNkulunkulu amen. Asingathuki ngoba ziningi insizwa izongena emsebenzini kaShembe zizongena nekufanele siphathe ngakho zizongena futhi inkosi kusele nekuzwile. Amen.
lona benkosi uthe ukhawazela bebaningi beJudiya angazi ke bona insizwa zethule angazi ke noma ingoba zingakuzwanga yini obekukhulunywa noma ingoba zesaba kanti kulula nje usuku umusho ukuthi umzwile ushembe utheni uboneni ujabuliswe yini ngoba izinto zaShembe maNazaretha akazipheli nomdaba nje lwaseJudiya lujule kakhulu lude kakhulu njengoba esho nje ethi umuzi omkhulu kuzothiwa sakubona kuphakama sakubona Judiya wabekephi abafowethu ababethunyelwe kuwe bafowethu siyabonga umusa nothando uNkulunkulu asiphile wona inhlahla ke ngoShembe ngisho kade ungayile khona udaba indaba zikaShembe uyazizwa ukuthi utheni ubaba kodwa la ngimthanda khona ngimthanda mayithi noma bengangiphuca konke kodwa ngikhona ongeke bangiphuce khona ubungcwele noma bengangiphuca konke kodwa khona ngeke bakuthathe ubungcwele silandela lonke enjalo maNazaretha silandela ubungcwele Amen. manje maNazaretha njengoba silapha njengathi uNkulunkulu bengasisiza lobungcwele singabungcolisi lobuNazaretha singabungcolisi futhi singabudumazi igama kaShembe ngelinye ilanga emzini waseJudiya abanye bayazi le indaba yakwangema kwagula khona umama wakwangema wagula isikhathi eside kakhulu wayengwasendundulu lo mama zayifika-ke isigijimi kwaze kwafika nesinye ngasibali isibongo saso esatshela lo mama ukuthi inkosi yamaNazaretha iseJudiya kuthiwa uzawusinda khona wahamba nebala wayeJudiya lo mama ngeke kuxoxe udaba ukuhamba kwakhe hamba ngesihlipi wasethi ngokuthi kwasefike lesi sigijimi wathi hayi abangabe besayibopheli inkabi uzawuhamba wahamba wazafika esitobhini ngoba mzukwana kade sifika lesi sigijimi kwafike khona ubabamkhulu ebusuku silele lo mama wabe sesinda ngaleso sikhathi wabe sekwazi nokusihambela wasesehamba lo mama bafika bayigibela izinto eziyeJudiya uma befika kuthiwa behle Gingindlovu kuthiwa ngalo kwakusuku lomgidi eJudiya kuthiwa igugu ezayikhala eJudiya lo mama wayezizwa eseGingindlovu igugu zomgidi ezayikhala ziseJudiya usuku lomgidi lo mama wazizwa yena besehle Gingindlovu bahamba baze bafika enkosini yasePhakameni uPhumalanga Scott uma befika uPhumalanga Scott eJudiya bafika usiyabika usizi lwakhe lo mama ukuthi usehlala isikhathi esingaka uhamba nendodana yakhe ukuthi usehlala isikhathi esingaka akasakwazi nokuhamba akasakwazi ukwenza ukuthi nokuthi uqala ukuhamba ngesikhathi ade kufike lo yamuntu kodwa umbuzo ngikhuluma ngodaba lobungcwele umbuzo owabuzwa inkosi yasePhakameni kulo mama uyabuza ukuthi uyakholwa yini na uthi lo mama yebo ngiyakholwa uthi inkosi yasePhakameni kulo mama kusukela namhlanje ungabe usawusebenzisa umuthi hamba othatha amanzi abusisiwe novaselina kusukela namhlanje ngoba uyikholwa ungaphili uphathe umuthi ngesandla sakho khuluma ngomngcwele lo mama nangafela wahamba kwaphinda kwafika indodana yakhe same time ngaso leso sikhathi wafika wanika lo mama inkosi yambuza nombuzo ukuthi uyakholwa yini na waphendula lo mama wathi yebo ngiyakholwa yasithi inkosi ungaphinde uphathe umuthi ngesandla sakho usiyosebenzisa usiyophila ngomthandazo uphile nangalamanzi nangalovaselina kuphela ayikho enye into sawuphinde uyithinte umuthi Amen. Waphinda futhi indodana yakhe lo mama yahamba naye ayobika iyabika ithi baba nginenkinga sekuphela isikhathi esiwukuthi ekameleni ngingasangeni kukanje yaphinda futhi inkosi uPhumalanga Scott yabuza umbuzo ofanayo ibuza ukuthi uyakholwa yini na
ithi indodana yalo mama chabo kamkholwa isithi inkosi ngoba wena akawukholwa hlala iminyaka eyisithupha ungawusebenzisa umuthi usebenzisa umanzi novaselina uyothi nxa usindile usiyoqala usubona ukuthi uyaqhubeka yini usebenzisa umuthi noma uyawuyeka noma wenzani kodwa hlala insuku iminyaka eyisithupha umuthi ungawusebenzisa nangapala le ndodana yahamba yasinda waqhubeka kwenzeke kwakade kungasenzeki ngegama lezwi ukuthi ungawusebenzisa umuthi sebenzisa lokho nalokho usiyobona ke emva kwakuba ususindile silandele uNkulunkulu onjalo ngiyakhumbula nendaba yenkosi inyanga yezulu kwinsizwa yakwamthiyane eyayikade igula ingasakwazi ukuhamba nayo kwenzeke esifanayo bathi besesendleleni yathi imoto imile nganoma yememoto noma yesama edolobheni eShoweni ngesikhathi imile imoto lensizwa yaphisa ukuchama isuke ekhaya engahamba mangabe iphisa ukuchama lensizwa yasicela yasithi ifilo yasukuma yahamba ingakafika eJudiya ngesikhathi senkosi inyanga yezulu uma sifika eJudiya isithi inkosi inyanga yezulu wena uzohamba uzosala nebala yasala lensizwa njalo ekuseni izithi umfundisi ofuze ungabe yakhumbula ithi cishe umfundisi uNtombela uyayikhumbula lo ndaba ithiwa njalo ekuseni yathi inkosi inyanga yezulu lensizwa wena vuka ekuseni ugeze ebese uza kimi lensizwa yayithi mangabe ingaqhamukile inkosi inyanga yezulu ishaya indweba mayingaqhamukile nje ekuseni lensizwa bese inkosi inyanga yezulu ishaya indweba lensizwa iqhamuka ibisilensizwa iyaqhamuka ibisifika inkosi inyanga yezulu ifika inika lokho eyinika khona kodwa ekugcineni into eyayenza inkosi inyanga yezulu lensizwa yabe isimtshela ukuthi lalela lapha-ke wena isibiza nodadewabo isibiza nomama ithi lalalana wena uvaselina uzosebenzisa kanje yabe isimtshela ukuthi uzoshaya esifubeni ekushaya isiphambane ephinde ushaya nasesiphongweni yathi lezi zinto ezimhlaselayo ayisekuphinde zenzeke ngoba oshembe bayefana inkosi inyanga yezulu yayithela uvaselini izoshaya kuphi uzoshaya esiphongweni kuphela kodwa ngoba oshembe bayafana uyathi lensizwa masihlasela ukugula sekuyisikhathi sothimo ithi mayifika enkosini uThimo ifika inkosi uThimo ithi wena dlana uvaselina ebese ushaya esifubeni isiphambano uphinde futhi ushaye nasesiphongweni yena usengeza lokho kwasho inkosi inyanga yezulu ethi uvaselina awudle bese ushaya isiphambano esiphongweni uNkosi uThimo ithi wena dlana uvaselina bese ushaya isiphambano esifubeni nasesiphongweni ngoba oshembe bayefana bengikhuluma ngodaba laseJudiya bangcwele akuningi ke singakhuluma nendaba zikaShembe kodwa nje bafowethu ucela ukuthi uNkulunkulu asithande noma sibamba liphunyuka sibambe singayeki inkosi kuselizwe Sani weManazaretha ngibebazi ukukhulu kaShembe esikhona emzini waseJudiya kodwa ke seniyazi nani ngokwanda kwebandla nangokungabikho kwendawo eJudiya so ukuthi uhleli nje inkonzo ungayizwa ngenxa yibika inkonzo yasekuseni ngayithola nje kancane kodwa ingazwakali kahle yasemini kodwa ngalokho ngeke ngababaza ukukhulu kaShembe ngoba uShembe simbonile ngoba ngithi nje thokozana maNazaretha siyibonile inkosi yenu inhle inkosi yenu ayibonga inkosi amen sithi ihlabelo selapha ekhaya amehlo kaphathelani kuba yaphathelana ngabe seniphathele muhle uShembe maNazaretha siyibonile into yasezulwini seyibusisa imgidi lapho isiqhoshe phezulu kwidoje yayo ifake
ishirt engathi ithanda ukuba powder blunyana ifake nepullover esayidayisi engathi ithanda ukuba blue ziyayazi insizwe indokunaki nokuyifaka inkosi enkulu yasePhakameni ayibonga yinhle eManazaretha inkosi yenu ilokho nje sikubabazayo ukuthi uShembe simbonile sithi thokozani ke eManazaretha uShembe sibabuye ayibonga inkosi uma ngabe ekhulunywa ngomhlangano waseJudiya ake ngiqale ngomuzi waseJudiya umuzi waseJudiya umuzi wenkosi inyanga yezulu ayibonga inkosi umuzi eyawabelwa inkosi ubaba mkhulu yathi umuzi wayo mawungabe unaka nje eJudiya unokhamba uzoshona ngala ngemuva uyabona amasulapha ekhaya ukuthi uhlukanisekile kunomunye umuzi ongale ngemuva okhomba ukuthi umuzi wani wenkosi inyanga yezulu lapha ekhaya imihlangano emithathu siyashehla uShembe sehlobo ekwazi kwaba kathathu uShembe beseyohlobo kokugcina lapha sehlobo ngomhlangano kaOctober ayibonga inkosi lapho umhlangano kaJudiya umhlangano yeminye imihlangano elindelwayo lapha ekhaya umhlangano kaOctober uyalindela njengayo yonke lemihlangano esiyilindele ezinye zezinto lezo okufanele uzazi ngomhlangano kaOctober uthi umhlangano kaOctober eminye imihlangano emikhulu ngokuShembe sehloko kwazakathani eminye imihlangano emikhulu kaOctober insizwa seyikhulumile ke ngoOctober kodwa ke ithi insizwa yakamkhizi uma ikhuluma seyikhuluma ngani ikhuluma ngomthetho ithi asikokwesilalela ngifikelwa namhlanje nami ngithi ake ngikhokhele eManazaretha kuyahlupha ke ukuthi lapha kunathi sesibadala uyahlupha umuntu omdala ngoba manje wabona izinto ezenzeka kuqala ukuthi mase kwenzeka okwamanje bese ethi udala ubona ngisho amakhehla ahamba nehuka njengamanje complaina njalo akukhona ukuthi uthini kodwa ukuthi abona lokho abona sifika lapha kunathesa sakhokhelwa sifica abantu abadala abangaphambi kwethu kunezinsizwa zazikhona insizwa ekisume nje inkonzo kumsonto idle inkonzo kumsonto ungamnandi abazali idle inkonzo kumsonto idle ngolesithathu idle ngolesine lokho futhi idle nangolesihlanu isitshela nje sikhokhela ngalo Nazaretha into senokuyinyaka lapha kunathesa nizongixolela sesinesikhathi mhlawumbe ngeke ngibone noma nama meeting esiquestiona kakhulu ingoba lokho esakufica asaboni kodwa ke ngiyasaba lapho ngoba sesizola umsebenzi kaNkulunkulu ithi mayikhuluma enye insizwa unyaka mangakukhumbula kahle ithi inkosi langa isanda hlala phe kwentaba yomhlangano ithi wasifuma intombi yakhuluma izongibhuza insizwa kahle yakhuluma yathawu kuba bamkhulu bokunjena thi ukona mahilela lasima kashaya itafula lathi lama lathi kathi uthini kanti shothi nomsebenzi kawenza kahle kathi uyazi nalelanga ngidonsa manje ngilethele lapha thola phansi isandla kanjeni ukuba thokweza ukushisa kwakushisa abantu lani manje sidedele kokuyele emuva ithi uyangisola mina angifuni ukuthi bese kwase ngathi siyasola kodwa ke sikhumbuzane eManazaretha ke sikhumbuzane lokukholwa ukuthi uma uyihlala uthi unjani uhamba kanjani lapha ekhempasini sike sikhumbuzane nje lapha usinamhla ngenisa abathu sathi masifike lapho sakhokhela ukuthi mangenisa abathu awusigqoka isikhipe sokuranela ishedule fast sifika lapho esakhokhelwa kodwa ngibona manje kuyalimala kuyaphela futhi kuyalimala ngithi ake ngikhumbuze lapho ukuthi ake sikhumbuleni ukuthi mangenisa abathu iba muhle ufaka ishela yakho lifasekile ufaka unazo zakho omuhle ayini unazo uma vele uDosi unazo lathi uqonde yofukile ayenziwa leyo lapha kunathesa lena kuyiNathesa is a training college uma wabuhlula iNathesa ngeke usakhava la yakho this is a training college sayisho njalo isakwa sami esidala sithi uma wabuhlula lapha ekhaya wesithembiso ngeke usube ngisho ngoba this is a training college uma wabuhlula lapha ekhaya noma ungayezweni yofika ebabuhlula lapha ke ngabe sibuyele emuva njengeNathesa uma kunehlanu ukhube muhle nje ufike nje ufake nefoto ungathi ifoto zibambe ngapha ngasasesonto ufake nje ifoto ube muhle futhi ngesikhumbule ngiyangikhumbule bese khona indaba engayikhuluma lapha yensizwa yabaChiliza yayikhulunywa ubaba uQwabe insizwa yabaChiliza ngesikhathi sePhakameni uthi le nsizwa yabaChiliza uthi le ndaba yayikhulunywa inkosi ihuka uthi le nsizwa yabaChiliza kwakuyinsizwa eyithanda le nsizwa lena yayicula insizwa igaba uthi yayiculela izulu messages uthi le nsizwa behamba amazwe hambe becula uthi le nsizwa yayithi mayicula le nsizwa iba yinhle igame kahle inole zayo zigame nje igame kahle bese idala ingafuni le nsizwa ibe njani iqhakaza thiwa ihuba laseyibiza le nsizwa lathi weChiliza ukuze lathi Chiliza wena ingani inwele zakho ingashintshi ungani wena Chiliza ungaqhakaza ngoba mina ubheke nje sekunjani
twilight nathi awubheke mina senginjani sengize ngamhlophe phambi kwenu wena ungani na ungathakazi uthi wayesethi uChiliza cha Nkosi yamakhosi mina ngiyadaya ekhaya ithi Nkosi how umthathe lo uChiliza athi Chiliza cha baba ithi kodwa baba isizathu sami sokuthi ngidaya ekhanda baba ukuthi ngiyacula baba ngicula iqembu lesithathamia iZulu Messengers sihamba amazwe baba manje abamfuni umuntu bese bamhlophe lisendihluka ngedwa kanti leza insizwe sinazo laphana insizwe ezithandayo insizwe engamakhwanga insizwe ezimnyama kufanele sonke sidaye uthi Nkosi awu ngiyezwa uChiliza uthi ayisemnyeka wahamba uthi kwasekhamba isikhathi ehamba umfokaChiliza ethula uthi mangabe umfokaChiliza sekhamba isikhathi bese kumhlaba uthi mase kumhlabile ugula bese hamba esibhedlela njengoba ngikhuluma le ndaba ngibheke enkokhelweni ekhulunywa umfokaKhabazela athi ake sikhokhele esibuyele emthethweni sike sibuyele emuva mina ngizawuthanda kwesibuyele lapha kunathesa sihamba kanjani nalokuthi uma uhlulele nathesa ngeke ukwazi ukuthi usurvive la ubheke khona uthi mase uyificile lensizwa lena yabaChiliza seyigula esibhedlela seyigula kakhulu esibhedlela mayise sesibhedlela ngayisakwazi yenzani yesakwazi kwenzani siyasho isihlabelo salapha ekhaya simbongo uJogo umphefumulo wami usakwazi ukwenza izinto kodwa ke manje lensizwa yathi seyilele lapha esibhedlela lensizwa yabaChiliza isingasakwazi ukuthi ikhine kahle icobeshe kahle idaye uyawazi ukudayima owufakile into seyiqala lapho zithi seyifuna ukwele esimensayini sezibomvu lapho seyiqala ukwamhloshana plus futhi seyiqhakazela yafika lensizwa yahlala isikhathi lapha esibhedlela zaseyifika insizwa eZulu Messengers izoyifuna izoyibheka lezi insizwa ziyayazi phela ibhunga ebeyitula nayo ibhunga lelo lezimnyama elihle zana ifika zathiwa zajika ehodini zasofuna umfokaChiliza kuthiwa zabheka ehodini ziyambheka zangamthola saphuma sahamba kodwa umfokaChiliza ukhona uthi mayabe lezi insizwa lezi seyifikile zangamthola le ndaba uthi uGumede seyixoxa inkosi ihuka lithi ihuka ke insizwa ithi niyamazi uChiliza sebeyasho useyabaxoxela ngoba ngiyilandisa nje uthi uChiliza okumuntu owedaya kodwa uthi yasegula insizwa beyicula naye zihembile zawombheka zangamthola zanimayibuya zaza lapha eParliament zafika zabuza kwezinye insizwa ukuthi uChiliza ukuphi zathi hayi ulapho nasike sayombheka kodwa lezo insizwa lezi ayicula nazo ayibange isambona ngoba uChiliza wayesenjani wayesemhlophe ekhaya kodwa wayenjani yena kwakumuntu owayenjani wayedaya ithi Nkosi kunjalo ke nakithi thina boshela uthi mawungabe ushintsha ubuwena sifike singasakuboni nathi nami ke ngisho lokho ukuthi uma ungabe ekhaya usuke ekhaya uneshluthu sakho ungadayi ungathi mawufike lapha bese udaya ekhaya ungathi mawusuke ekhaya kini ungasibuthi sifeti namhlanje lapha bese ufuna isifeti uthi ushabe kunjalo ke thina uthi siyawuthi nathi sesifika kuwena size kuwena usukhala usimemeza asinakubona ayiko Nkosi ngikhuluma ngale nto manje ukuthi kasiqaphelele yona iyonakala le nto kungathesa izinto bese ngibona nakini akathi ungena kulima Nkosazana nali yontshelana kodwa uma ngabe uyinkosazana buza kwabani ukuthi khanjwa kanjani kubhlungu ubona inkosazana uyibona ihamba la yenze ongaseyikho buza kwabani kwenziwa kanjani uma uyinkosazana usuke ekhaya ukhuliswe ngenkolo usuke ekhaya ibhunga liqobo usuke ekhaya uhamba ngokuNazaretha usuke ekhaya ungaxhumi sawuqhumelana usufika emazweni ngawona kufana noChiliza nawe ngoba nawe ususemazweni noChiliza nawe ehambe emazweni enze ukubuka emazweni nawe ususukile ekhaya usemazweni uyonokule ekhaya intombi lezizohamba nazo zevangeli ekhaya intombi ngathi into ukuhamba nazo ekhaya ziyothi insizwa kuyinsizwa ukubamba nazo 23 uma usushaya ifethi so daya yakuthini wena kana ufana noChiliza wena asiqapheleni lokho maNazaretha asiqapheleni lokho ukuthi izinto esitshelwa zona singayishini lapha sihambe ngendlela okuyiyona yona efuna ushemba ayibonga Nkosi amen singakhuluma imanga kaShembe siyikhulume kodwa into efaka uShembe okufaka umuntu ezulwini imisebenzi ugcina imithetho kaNkulunkulu ayibonga Nkosi amen kangani kakhulu kodwa bantwana basezulwini bengithi ngifuna udlula lapho ngiyengiyala maNazaretha ngiyengiyala ningabe senithi omula sibathanda ukukhuluma kulo yikuthi esakufica kuqala ilokho esakufika bese kuthatha bese kuvukile ukulokuthi hayi ake sikukhumbuze nathi ngoba nathi satshelwa insizwe endala futhi kungabiki ukuthi sesakhathala usibani beshumayeza sesakhathala usibani bashu thina phela 2 years nensizwa singayithini inkonzo 2 years sikhokhela nje amen
Cancathe nje sitshela ukuthi kwenziwa kanjani. Namhlanje insizwe zonke safika nazo ayikho insizwe efunda ikhaya. Insizwe lesafika nazo. Ngisho igqoki yesabatheni insizwe safika nazo uyayibona ukuthi le yafika nathi. Kuba mnandi mase kuthi sihamba nawe sesinsizwe bese kuthiwa ungifunda naye nalo. Yebona uphotini manje. Into ongayiphothi xa uthi mina lo nahlangana nathi nazi insizwe omenziwe indala nazi insizwe ongwekazi awazi ukuthi uphotha amakhaya. Wona uliphothela ikhaya. Ungawazi ukuthi usibone sephothika lesibadala. Kunje ngoba sifuna ukubuza. Uyasho umfundisi bakho uthi akubuzwa. Sibuzeni. Sihambe ngendlela ukuze siqole. Mana zathi akhona ukuthi uyabhayiza uma ulaleli nathesa. Inathesa esizuzile thina ngayo lapha esikoleni. Lokho safika nje sinje sihamba ngoNazaretha. Lokho safika nje sisiye sabatheni. Kakazi sibone ukuthi namhlanje sihamba amaphathi sesenzana. Uma ngabe uhlulile nathesa. Angisho ukuthi ngikhipha kabi kodwa baningi abafike bayihlubuka abanalutho namuhla. Uboza ngingitshela ukuthi uyambona umphoka sibanibani, uyambona umphoka sibanibani, uyayibona intombi yakho sibanibani. Yathi thina siyabhayiza. Kodwa inalutho namuhla. Ngithathe ngiqinisa isibindi ukuthi lokho esikukho inathesa iyona leyo yokuhlela indlela yakho. Inathesa iyaqoqa ezintweni eziningi ube kahle ukwazi ukuthi ube umntwana uqede ubuyele ekhaya into yenza. Ngisho ufike ekhaya mawufike eThekwini afika kuwe ngisho ngathi washintsha umphoka shaka. Athi awashintsha. Ngisho noma usuma nevesi nje zokanjani awusahlala emakhaya. Uzokathi usufundile inathesa ikufundisile noma usemgidini ubamba ihawu. Bona badayi awusalibambi ihawu njengoba ulibamba la kudala. Yenye uthi inathesa senze njani sikufundise. Iloko ehlangane ngakho lena nathesa kodwa angazi isikhathi inkosi busene kuzwile. Amen. Yego kumeni Siyabonga bakhulume kakhulu abafuthu. Okhulumile lokugcina nje hlala phansi umoya laso ukhulume ngokuthi
safundiswa kule nathi esokuthi kugqoka kanjani. Wasekhuluma ngendaba yenkosi inhlanhlatho kaThilizi. Ngizokhuluma ngenye indaba eyakhulunywa inkosi Langa emzini wasePhakameni. Le ndaba kodwa yayixoxwa ubaba uMdluli. Hayi umvangeli uMdluli, kodwa ubaba uMdluli. Uthi uMdluli ngenye le mfundo yakhona ukuthi uma ngabe sikhula singabantwana abancane siyaye singanaki nje senze nje. Kanti sesiyaphuma esandleni kancane. Indaba engiyikhulumayo isekutheni umuntu uyazingelwe usathane. Akuzingele usathane kancane ungambuki. Uyakuzingela lento nangento oyithandayo. Ngingaqala endaweni kaMdluli, ake ngidlule la. Ngenye imini ithi inkosi yasePhakameni kwaba khona esinye isizwe sasinqoba kakhulu, sinqoba nje kakhulu. Zithi ziyazama ezinye izizwe zizama ukusivukela, zihluleke zonke. Ngiyacabanga nendonga zakuleso sizwe zazifana nezeJericho, indonga ezazinganyakaziseki. Uthi basehlangana namakhosi lawa akhele lesi sizwe, ayizitha zaso lesi sizwe. Asethi lamakhosi, webafundisi ngoba ngiyabona siyahluleka sokwenza njani uze sibahlule lapha. Kade into oyithanda, ungaqhathi ngisho. Uyibhasobhe futhi nomuka angangeni ngayo. Seyithi enye inkosi kwabantu namakhosi, ithi hayi bafowethu, mina sibani banje bangeenkosi ezithile. Ngizokudela ubukhosi bami. Ngihambe nabo ngiyongena kulesi sizwe singanqobeki bese ngiyokhonza khona. Kodwa into engizoyenza ngizobabheka kancane izinto abazenzayo ukuthi akukho yini into besingangena ngayo. Madoda bengabe ngikhuluma ngalokho sevuko kodwa ke ngiqede kulokho. Mase yahamba ke lenkosi ingene ikhuleke indaba ezitha waseJericho, angisho ukuthi Jericho, ngiyalinganisa nje. Indaba ezitha wasizwe esikhulu, ngiyacela inkosi yamakhosi sengidlulekile kade ngizama ukuqhumba phansi ngicela ngizokhonza kuwe ngomunye wesakhamuzi. Hayi ivuma indaba ezinje. Angene lo muntu uzihamba izinsuku cha benza kahle labantu. Ngizolinganisa ngisho babe njalo. Ntambama babe nomthandazo wokulala, ekseni babe nomthandazo wovuka nathi, ngesabatha babe nomthandazo wesabatha. Ihambe iminyaka zihamba izinsuku kodwa kwase kufika usuku onyakeni. Kulolo suku lolo ngisho ikati lakhona, ngisho imbuzi yakhona, ngisho imalase ekhona ayidaba umelende yakuntulisa. Yayidaba kodwa ibe into edidayo. Ngalelo suku nje lodwa angazi noma kwakuyisonto noma kwakuyumsombuluko, kodwa ngalelo suku lodwa kwakudaba ngisho indaba ezitha wesizwe uqobo lwakhe. Ahlale lo kade into oyithandayo. Omubi uyasizungeza njalo khona ngathi kusikweni Petro bheka. Omubi uyabhonga njengengonyama ufuna uzobanqoba. Masiphuma lenkosi lena iphinde emuva kulamakhosi amanye. Isihlala kancane mase uyaphela unyaka. Mangabe kusuka kulolu suku izinto mesezivela esimweni saso sijwayelekile. Abantu babe novuka nasi babe nolala nasi babe nayo yonke into kuphindele emuva lena. Mase buya le emuva ithi madoda. Yazi ukuthini? Ngomhla ka-25 uzothi 25 angisho njalo, angisho ukuthi kunjalo. Isodwa ngomhla ka-25 December nibona ivivi isimpi niphinda kasikhombisa. Ngoba ngalelo langa ngalo langa ngisho ugade emasangweni ngisho nokubani usuke ephuzile edakile. La ngiyakhona ke kodwa ilamazwi uMdluli. uMdluli ngenye imini ePhakameni uthi kwathi inkosi Langa iphethe inkonzo uthi wabona omubi wehamba ephephetha abahali emphephethe umuntu azele adlula phephethe omunye azele adlula aze abaqede bonke abantu. Uthi kodwa yathi mangabe sesuku umubi eseyiqonde inkosini Langa waxhuma kakhulu uMdluli wababaza bavuka abantu. Le ndaba ayibona uMdluli yena. Siyendlula ihambe ke iminyaka izibe u4 iphela iminyaka. Mase yabuka inkosi Langa. Izwe uMdluli bese unikele yocela inkosini Langa. Akubeke usizi lwakho uMdluli mase ibambile esinqeni inkosi weMdluli. Awusho ikwenzani le ndoda le? Ifuna le ndoda kwena. Hayi athula uMdluli madoda baba nosizo kanje nakanje cha Mdluli. Le ndoda le ayifunani kwena? Hayi uMdluli kusho ukuthi hayi phela ukhohliwe ngempela uMdluli akayazi into ekhulunywa ngayo. Uthi Mdluli uyakhumbula ngale langa leliya. Ubona umunye enza ehambe phephethe enza kanje.
usithi ngabona uthi leyo ndoda mkhulu uyayifuna wena namanje yafika la kimi izingicela ungindeke umdluli kodwa le ngiyakhona ke ngithi kuzoqala kancane nakuwe Jacksuthi ufike ngesabatha ufake isheselisi emabhado bhado uyakufuna njalo umuntu nawe uyangifuna kancane nje uzofana nawe naleli lizwe leli eyahamba yayokhonza inkosi yathi ngizobafunda ngabanye ngizongibaqala mana sesikhona idwala lemshebhizi ebehlula abantu kusasa sizothola bakhona abanye angisho nina namahemba mhlophe Jacksuthi nokho amen Mboko wami sabathi afike namahemba azibhadu namabhuku a-grey namabhuku a-cream sabathi abadala bayolutshela ukuthi amabhuku inkosi iminyaka yasinika wona ngelinjalo ngicabanga ukuthi navy neleminyaka bangakosi amabhuku sanika ukusuka afaka thina singanayivi ayibonge inkosi ngingavumi ke abantu abasezulwini sengizohlala phansi nje ngifuna ukukhombisa ukubaluleka kwento esikuyona nanokuthi asiboqaphela amanasi asemakabe sekulokuhamba lokho kubucayi lokhu kuhamba lokhu inkosi ngeke yakhuluma ngomuzi waseTunis hayi ngiyaye umenze usenqoqela ngelinye ilanga ngendaba yomuzi waseTunis isinkosi sekuphakameni wabona umuzi wawungaqotshwa lutho ithi lo muzi waseTunis kwakuthi noma kungena kukhona ngiyasazi isikhonyana ngcono ngoba nasesikhonyana uthi isikhonyana sasigudla ngale ngaphandle kwalomuzi sasingangeni kulomuzi nawo lo muzi futhi wawunezitha maNazaretha nathi sinezitha isitawude esikhulu kakhulu sethu maNazaretha omubi siboqaphela maNazaretha okwenza kwethu ngaso sonke isikhathi asiboqaphela mase siyazibuza sisodwa ukuthi kangoshembe uyayithanda le nto le angizodlula angizange ngingene lapho kodwa yakuyasho inkosi ngelanga lamalanga lathi yebo ushembe yakhetha yathi impela ushembe unabantu bakhe abathandayo kodwa abantu abakhe abathandayo abenza ukuthi nokuthi abadala omenziwa nomulasi nomshazi kanye ngiyambona bayonitshela ukuthi wathi abenza njalo wathi nani mangabe nifuna ukuthanda ushembe nibokwenza njalo ayibonge inkosi maNazaretha lo muzi waseTunis ke into ekhona wawufana ngosephakameni wawunelathi kwakuphuma ilathi njalo ngomthandazo wokulala nangomthandazo wokuvuka kube nelathi ilathi lakhona amafutha okukhanyisa okwakuhamba isigedegede phambi kwalelo lathi kwakunozulu nakhona owakhona angisho nagebelo kodwa kwakunozulu wakhona owephathi lathi lelo lathi lelo walibambela isigedegede sakhona isigedegede sakhona sasikhanyiswa amafutha endluzele indluzele ke inyamazane ngele engatholakali noma kanjani le nyamazane le iyayihlala emajukujukwini ehlathi ayiphumi kodwa iphuma nje ngabe inosizi lokomela amanzi uma ngabe futhi yomela amanzi engathi lesi singayifuza lesi silwane mangabe somela amanzi asibheke eceleni noma ngahashazelane noma ngabonga ngonyama noma ngaba njani sihamba siqonde nje emanzini sifike sisize lapho sikuphela kwenqana kwaso bese siyasuka futhi sibuyele emuva ngibuyele endaweni yaseTunis ke uthi ke isinkosi sekuphamela ngenye imini kwake kwahlala kwahamba isikhathi abantu ngoba thina abantu basemhlabeni siyakhohlwa abantu basebeyamdela uThixo bathi mangabe bemdela uThixo labantu baseTunis kwase kuba umthwalo kuyemthandazo nokulala nokuvuka nokwenza yonke into leyo kodwa uZulu yena wayelokhu ekhiphe njalo nathi uZulu wakhona ekhiphe njalo ukuthi kwase kuba khona into yabakhona ke zase zithi zitha ngoba sikunqobi lo muzi waseTunis ngisengiyayibonga njalo isikhathi magcwele bakhona bazosibona abantu kwase zafika izinto sathi sokunqaba kanjani lo muzi lo ngikukhuluma ngifuna ukuthi le nto engiyikhulumayo uyibhekisise ngoba omubi ngaso sonke isikhathi maNazaretha uyasifuna nakaloko ukuthandayo uyakufuna nanakho uyangena nakubona uthi uyakuthanda wena yinhle lento yami yinhle kanti sinomubi phakathi zase ziyaplana lezi abathi hayi sizothumela izingane zethu ziyodlala nalezi zingane zaseTunis zase mangabe zihamba lezi ngane ziyodlala naseTunis zase ziyathola ukuthi hayi uZulu into ayithandayo kakhulu uthanda amakinati uZulu zase ziyafika ngathi sawuza ukuthanda amakinati kanti futhi nophuzo nje menthola isikhashana nje olumnanjana nje impela ayiwayini hawu kuba nomsa kakhulu uZulu zathumela izitha lezi zathumela izingane zafika nayo iwayini zafika namakinati noma ngasekhumbula kahle le ndaba abadala bazolungisa mangabe sengasiphelile inkonzo
bafika nale wayini wafika namakinathi bamnika uZulu wadaka uZulu kwamnandi alamaphumi lathi bazothinika abantu bese ngasaphumi lathi bathi oh sasajabula namhlanje angeke sithandaze mana zabe senathandaza njalo bangakhabezwa kutrain akubi khona sayithi ngizokuye ngibone kodwa Nkosi yami kodwa noma ungakasho ukuthi uzokuye ngibone namademon akhe akasho ukuthi uzokuye ngibone aloko sitandele njalo hayi bajabula abantu bathi ha saphumula namhlanje awukho umthandazo uZulu akaphumanga lento lelathi awukho umthandazo ayikhalanga insimbi kanti izongena izitha zawunqoba kunosukela ngalelo langa waphela umuso sethunisi nakhona futhi uThixo akabulanga wabuyela bona inkosi usinemzulu ngalinga amazwi Amen. Nkosi yami oh ungithanda esimkhonza uShembe aseba neziluleko futhi phakathi ayiphelele ke inkonza ngisizo edalutho kodwa esizokwenza sizohlabelela nale ngoma eyihlatshelwa uNkulunkulu wethu eJudiya eyibabaza ubukhulu bakhe ngathi sibabaza ubukhulu bakhe kuzoba uyena u71 inkosi usuphamba kwamangcwele amen inhlanzi sokutheka amakhathini ngizositholela isibusiso Nkosi yami oh ungithanda
bonke abamkwenzayo. Siyabonga uNkulunkulu ngamazwi amahle esikhona lentambama namhlanje. Siyamusa kuwe uNkulunkulu ukuba usiphe ithemba lokuba uhlanzekile. Ukuba siwagcine amazwi akho uNkulunkulu okuphila ngakithi. Njengongcwele siyabonga uNkulunkulu isabatha elihle uNkulunkulu. Siyamusa namhlanje ukuba uNkulunkulu usibheke usithande sizingane zakho. Simele nasesabathini lakho uNkulunkulu oyingcwele ukuza ukuthi phambi kobuso bakho ube umphumela emihle emphumela. uNkulunkulu womhlaba sisamulala wethu namhlanje. Sivuke imiphefumulo ihlangane imihlaba esahlanganyelana. Philisa Nkosi abagulayo abasibhedlela nabasemajele uNkulunkulu. Sikhumbule ngabanye Nkosi empilweni zonke sinazo. Kuze kube phakathi negama likaNkosi. Amen. Amen. Nazarethu ayingcwele asizukuba nazo iguquko sasensabatha sisemathembeni. Kodwa isicelo sami ukuthi sifakeni sonke. Angazi kahle kodwa ngeke ngizokuthola umahlobo manje lokho kuyasiphoqa-ke njengoba abakhona nodadewabo ukuthi simthandaze sesimpilo kushaya bese sikhumbula-ke nalowo mfowethu owaboshwa osejele njengamanje. Abantu kuzoba yini isigoqo esikanjalo sizogoqa sonke sicela bese sihlala sikhuleke ngenhloko ezibathisa. Nkosi kusifana Amen. Simon. Ngithanda nolisa ukufika late indlela lengithi ngifashiniwe yona kodwa abanye ngabezela khona kuzakhona ukufika late. Iy'memezelo esinazo aziziningi kangako. Ngazi maqale ngawe I guess organize those contazo nyamazelo. Njengoba sazi ukuthi kunohambo oluya eHammersdale eLondon College kuyolontsha i-branch yeNathesa. Njengo-organizer wenu ngihlelile itekisi sekumina ukuthi siyahamba noma senzenjani. Itekisi ehleliwe okay angiqale kanje. Ngithinte osomatekisi mhlawumbe abawu-7 abawu-5 bakubasha iprize efana bathi R50 i-retail umuntu eyedwa. So ngokubona kwami ngathi ake ngibamise kancane ngibabeke nje ngoba baphuthe umfundi until ngifike la endlini ngizwe ukuthi abantu bayahamba nani noma bahambe. Ngicela ukubuza endlini ukuthi bakhona abantu abazophumelela, bakhona abantu abafisa ukuhamba na. Siyahamba yethu kuNathesa. Siyahamba nazo. Ngizocela ukuthi masiphuma la abantu beze bezoba amagama abo encwadini yami. Ngiyacela ukuthi siphumelele i-event odinga abantu abawu-22.
So ngiyacela ukuthi sihambe. Uma ushoda ngemali, ngicela ukuthi uze kimi uzokhuluma nami. Sizothanda uma uzothanda ukuhamba. Siyacela mfethu. Ngiyabonga. Siyabonga organizer. I-launching ngomhla ka-6 nesonto. So ukwanda umndeni weNathesa. INathesa iyabuye langekholeji ingekho lapha eHamasi. So bayezonjalo siyophendwa into weNathesa. Ngathi singazama ukuthi sibe khona. Kodwa abawazi ukuxhumana noNhlanhlo noma uZulu noma Mahaya. Amen. Uzomosha i-production njalo. Oh, manje basajula phambili si kwesenzele isikole esinye se-closing function. Closing function i-ANC idinga yama-16 wonke ama-break ekuhleleni umcimbi lo wokuvala konyaka. So bese mawasabithile thina amagama ukuthi obani sifisa basilungisele closing function. Noma silele ithuba ngayilona sikhethe sakusima abantu abo kusuke enkosazana nhlasuthi. Amen. So leli thuba lokuthi umuntu aphakamise akho ukuthi usuggest ubani ngalo khona sesinawo Zano sesho ngayisuthi confirm samake mlanga hayi sesiphelele sangasaza noma ngisibone futhi sasime sesinayo umlanga nomdlalo So manje njinjani ngicela uyakwazi ukhoxa ngithi cha ngiyana ngikufisi badla ngekela ngikamba mase Into ethemba. angikufisi na Sukumane eseniqokiwe nginiqophe. Yo lalibone namhlanje. Uzano nami ngikhuluma futhi ukuthi akekho fit. indaba yini ngicela ukukhuluma umuntu omuhle Okay. Sikhona yonke. Sasinawo umlambo umuntu. Future mkhokheli. Ngicela. Oh. So. Ya, ningaba nje nobabili. Oh my. Sithola i-clear picture. Yo lalibonene ne-YouTube. Ole function sesibuyelona. Sizoba ne-exam prayer. Exam prayer mele ibe khona. Sizoqala ama-exam mhla 8 November. So kujwayelekile ke vele siba ne-exam prayer maso before ubhala ama-exam. Kuye kube khona abantu abasihlelelayo ukuthi i-exam prayer mele ibe kanjani. Nakhona futhi ngicabanga sidinga isasimo sesibelela izoyiphatha thina ukuthi ihambe yagcinaphi ibuze thina ukuthi sidinga sibe kanjani. Kungabi umsebenzi mhlawumbe we-executive mhlawumbe ihlela izinto kanjani. Kodwa ake sikhethe mhlawumbe ithimba labantu abazosiphuthumisela i-exam prayer. Mahaya. Mele sikhamba nokuthi sesenabantwana.
sinabantu abawu-3. Ngokuphakamisa, susephakamisa uMahaya ngoba kusasebantu abantu abazihlelela i-exam prayer. Mahaya. It's exam prayer. Okay, so pasa yung simula sa start. Sumahit, mag-tubig ng tao. Shut up, start. ngicela ugumede azofunda umsebenzi azofunda umsebenzi hayi phikisa izwi nangu ugumede insizwa ye yomgidi ke la ezinye ishaya unyawo liqanda ikhanda la kule bridge. Okay, sesinayo sasina ke-exam prayer. Mahaya, ugumede, ugumede. Oh, kwelesihlanu ozayo wafethu siyafika iyacela ukuthi siphelele sonke sona njengemeeting. Sisazothumela ama-email Facebook. Iyathembisa ngathi ngiphakathi kakhulu bese kwesitimela Q&A ukuthi yini esihlale ukuthi siyenze kusukela kulesikhathi samanje ukuze kufike October ozayo. Umbono womuntu-ke ubaluleke kakhulu. Wonke umuntu kuyakubaluleka ukuthi abe khona ukuze azoze ukuthi kuhlela kuthiwa ungathi mase sekukhona izinto esizozenza mase kufika unyaka ozayo omunye athi eyi lokhu kongamele sikwenze. So wonke umuntu uyadinga ukuthi abe khona kwi-general meeting ngolesikhani esizayo. U-SG wethu uzosikodela ama-email aphinde asiposte na-Facebook uzophosta futhi ne-agenda ungabi i-meeting ezobayele kakhulu. Amen. Oh, okay. Nah, good morning, guys. This kama skasi ngeso. Abafukiyalo. Hayi ngeke isasezulwini lesi. Wethu yapha mfowethu. Hayi 11. No past 10 to 11 hayi u8. Ngithuli nantuka sengize ngapha. Mali kodwa akubongayo. Niphathi ingubo. About 9. What's 8? About 11. Cha kodwa ngobe ngicela angathi insizwe sishela u8 ngoba isikhathi asigcina. Uma umshayeli azofika ngo8 bese jika hamba ngo11 nobe uyobese nenkulu imincisa lapho. Nombangela imincisa. So it's maskasa ama. Yeah 9. Wa emva komthandazo past 9.
Cha phela u9 upasi 9 ngoba ufuna siqale sivuka nathi sokhanyisa. Colour of the day. Wavotelwa mantshinga sukuma mfowethu. Elamithi kwakunalo phambano baye bathi 8 10 11 manje inkinga iyodwa ku-drive ukuthi u-drive uzothola isikhathi siyazazi thina ukuthi njengoba sithi thina u-8 ingoba sazi ukuthi sithi u-8 ngoba mhlawumbe siyohamba past 9 kuya ku-10 ngoba sithi u-8 manje inkinga iku-drive kusho ukuthi singavumelana thina ngesikhathi lama sithi u-8 ukuthi u-8 kodwa u-organize fanele kube naleso sikhathi azositshela ukudrive ngoba uyasazi uma sithe u8 ngeke ayitshele ukudrive ukuthi ubofika ngo8 okumele wafika ngo8 udrive azofica ngo Kodwa yabona ukuthi njengomuntu encourage i-lack of punctuality kuma members uma ngabe ukhuluma indaba yesikhathi somkhathi mina njengo-organize ngizokwenza sure ukuthi lento yelongasidinga isikhathi iyaphela manje. Amen. Amen. Ngoba kuthiwa u9 bafethu u9 ngampela iteksi izofika la ngo8:30 8:30 iyafika iteksi vele abaningi engibatshele ngithe ngo8:30 mayifika la iyaqala ey'tobhini zenu and ngo9 iyasuka ngempela. Door to door. Kufanele recruit uNgcobo. Ngcobo wena ozokhipha abantu endlini. Niphatha amafoto kwi-function ningafiki imlenga. Siyakuzwa sonke uMagewa bese. Qomba. Awukhulume ngizwakala Magewa basabezwa. Awusicela besawubelalele. Ngisho ukuthi mina mhlawumbe sisasekhona ukuthi ngisafuna i-example ehlelele ukuthi ngisho ukuthi lapho uhlala mhlawumbe asinike ukuthi lo asinike Nomtholea kwi-station senu bancwela uZulu. Zulu bawuphendula ku-YouTube estation se-branch. Hayi uyakhona mfowethu. Phathi material lapho Magumede. Ah. Phela ma-moments anje soshaya iphathi sidlale le video yethu. Ya, wazi sithathe nangu uNgcobo. Ngcobo. Cela uhlale la, qala sithi uNgcobo. Akuyive ngapha. Kumede.
Sicela uhlale lapha phansi Nhlal'suthu. Kumele sicela uhlale la baba. Siyamake. Ngisakwazi. Nhlal'suthu umdume. Inkonzo uyizwa injani? Sicela uvo lwakho. Amen. Inkonzo injani Ntombi? Hayi. Amen. Ibinjani inkonzo? Hayi. Ibinjani inkonzo Ntombi?